urimi abwitite bukiara mana bukikiaga murio nuntu murio jo urimi riri okuona baitebu kiume giki kiri mubango jo murimi Chararuko tujite kuthoma mantu jegie urimi bwa greenhouse ina imerabire bire maoke greenhouse na gwikira roji na njira ya drip irrigation tugwatanirite na murimi mutea uria uthithia urimi bu kana uria utungataira urimi bu mubango ni murimi Chararuko na unikome kinywa. Ibaga sana mutegeri oru TV tukwatanirite na muteo rani murimi na kundeta kinyomba giki nchamba. Tukuja kuriongera na aru antukwe na aru mugamgo mbango murimi Chararuko. Karibuni sana. Yes. Unimbita kwa mutea. Ndi murimi area cia Nari. Na ndimbaga greenhouse ine ja. Yes. Na mutea wambiririe urimbo bwaku bwa greenhouse ri? Urimi bwa greenhouse ndambiririe mwaka nezwa 2013 muishone. Specifically bwa greenhouse. Okay. Kule makungwa nkolita na urimi. Lakini bwa greenhouse mbambiritie 2013. Na niki mutea wota bwa greenhouse na inkuona ina na wange wandite ntobia kuome nukulima ikwachi nukulima into mwanya na tabia ki greenhouse. Urimi bura bwari bwa mbere butari bwa kuleta mbesa mukoni omurimi. Bwari muno bwa kuleta irio nja. Lakini ntuko iji urimi bura buryo ibwa kuleta mbesa amona kuleta irio nja. Kwau kimera kira nkumba kuwanda greenhouse ni aja kaika munda kanini kamita 30 na mita inyanya 30 by 8 inguketha gintunga nkanda ome mpanda akueka kana nusu kambuge gwo kuwe nusu eka kika nyomba ka nkona kangano kimera kira nguitaja inkurukia kira mtomba guita kinusu eka kwau ugwenya gwengwa umba kwenda hii kauka nini kwa kwage kinene ikauka nini kwa mpage kinene kya tumirembe ya kinyomba na kagita myake uitite na myake ulimite ki greenhouse. Yes. Ni ulimbo anyanya kino ntundona inyanya chinyombeje ni ulimbo anyanya uthithite ki greenhouse yake. Mostly kara kaingi kyo mbitharwa ndimite lakini kwiri mwanda andite gitunguru na nontu gitunguru na kyo ndaandite riri ambere ntaande tunguru kairi kinya kethora gitabu yuria kampombe kuga gitathuki indi ngereke kwanda gitunguru karugio gaka waitire na nontu kuona ngugi nuitite ngugi nthongi na waitire umenyo bwa greenhouse ka kulima ki greenhouse ikumba kwithirwa ugi interact na antu kwithirwa gitonyana na antu na bukiaragia no gacoka ugeta ukathoma gwengwa challenge yetu in our society ikumba kuga sirichi kimantu akuthoma na tiba ingi bendaga kuthoma ino ntuki manto jarampumbita kwa encounter kinyagi urimi bubu ichi challenges solution chonete ile nyingi ki kuthoma kuna ndi murimi uro kwenda kuthithia urimi no mwanka ethirwa na kwenda kugia ume saidi na kuthoma ontuku wambe uthithia research werewe mbere nimbio kuthithia utatonye ku trimaniria riri nene utiji na ukagwa ndiri njumu. Yes. Bubu mtu bura murimi abati kumenya. Yes. Na kagita karana ndi wiza kuriunga nyombe ku urimi rukiri kana ntuku ikeza ou na tothithia nyombe je ku urimi mantu maingi jarampomba kuthithia nyomba za nyanya uria gukura ina mahitaji mwanya jaria kwenda bumwe kwina gwita sakas kana mabura kwina mabura jara zingi ya muno gutara taura te kuingi ake kimera kia nyanya kamba nchikara kathithia gitunda kiria karikiria gaguform nyanya kuma aria kwina mabweti na mabura jara jario jate kwendeka kaja ketha jakiria irio biria kimera kiria kibwiri kuthithia na joi gitunda kiria kuna ndota ule mabura wite mabura jare kende irio bingana bya ntunda na saka si kumera kenda kethwa gikimera kimwe ake saka si je menya ukareka kumito igacoka kwa kinyanya kingi na buria ikambiria gucukumanira aria ija withiro wina thani imwe
ni kuri we mwana omwe Ii. bayana bairi orega kureta thani ingi Makosa. baria na emwe bagakaraja bonji no gukaraga Ni uma. kono mwanke kuremwe withro gita sakasi na mabure jariko jare nyanya iteki kimataga kimataga Na ndi muteana inkuona ulimbo bwaku bwa nyanya no butungatirite bwega bwa ulimbo king greenhouse. yes Na inyankwa nya drip irrigation. No mwanka utumire drip irrigation kiri greenhouse. okay te mwanka lakini niyo the best niyo eri njega ugatumira overhead irrigation uka affect kimera kirio kuthithia ukithithia na drip ko kwenda kwathura na ruji ruria rutiaringithie mabura kana itunda na aje guru kenda itunda ria kuria kinya thoko muguri uro kugura thoko ati kwenda kuona gintu kina marochorocho ja tumirimu angakuora arienda gitunda gikauma kikimenta wewe ngwenya yangwa kiende Akigwirirwe. ii Na ndike ndona na inyakwa ngoe murimi kenda ona sama ya urimi bwaku. maburu Na kiri nyombezi na ndiromba kumenya i matunda kana inyanya na waandire. nyomba ndaandite itina magana jana naja 76 lakini nyomba jeje kawaida utibwiri gukurukia itina magana kenda wakurukia au ko inyania nkuruki Na kiri na ndi nuntu nijina ni urimi biashara. No mwanka murimi ethere tukwenda kuona imbe chingana. Nyanya imwe kweja kiro ingana. okay nyanya emwe ni bwiri gumpa kilo 15 Kilo 15. inami Na thoko ne wigurerwa mbe chingana. maguri thokone ija chenjagia lakini jatha hizi iba kunjukiria na 40 kana 45 40 o kilo. ii Kuna ndiko na kinyanya kimwe gikweja kilo 16. 16 mbere kiumo iketha igo kwa kilo 16 15 16 Bwana Mutea. yes Na ndi nukigwa kanyomba ikanini lakini intobira gwita kuni intobia tare bibingi. Na ndi nyombe kuno umenye ni tina bingana waandite bya nyanya gintu ja itina magana kenda kulingana na size ya nyomba. kulingana na size yese itina magana kenda Na nyanya imwe na ndi gwitera nuntu nukethete na nurimite urimbo na wina experience yebu. Nyanya imwe gwitera kilo ingana. nyanya imwe tumitaragira 15 kg sai kwa yo kendethira ikethirwa ni kunenkerete kilo 15 Sai kwa thira nyuma gitaringana ni taga kinya mieri 6 iri nyomba iyo ni advantage kulima nyomba nkurukia ome kwa itete mieri 6 igakwa kilo 15 na magurija thoko bugorerwa mbe chingana. magurija thoko no tutare na shilingi 30 Ona ndidira kwina riria yena ma thoko yena ma na kwina riria yaitia itetie buru ugorerwa itetie nuguragirwa kinya na 60 70 we murimi. Bwana Mutea nyanya ki karai taringana ikinya kurikia kuketha saiko kuma riria nda transplant kana riria nda mireta nyumba ni karaga kinya mieri 8 kwau igita ni okura ina mieri iri nusu itite muno ni 3 kumaanisha nandi iri na mieri 8 ndina mieri 5 ya kuketha. Yes. Na kuona ndi murimi kana kiri iwe 6 o mieri iwe 8 mbe chingana mba kuga ichona ndo onete kiri urimbo bwa nyanya kiri greenhouse. Kulingana na uria ritaga cumulative rotara kinyanya kimwe kunenkera kilo 15 na wina itina magana kenda igukwira wina kilo wina tatani o 14 igwo kwa nini tani 14 na tani 14 watara na tuge na shilingi 30 kilo iyo ni gukwaja shilingi magana jana za 20 ngiri magana jana ha besa imbesa gutekenga ntoso kinyoro ro bicine no mbesa kwa imbesa negeto binande ne obicie kunyo gotemuka bisela no bicie kwa Bwana Mutea. Yes.
lakini kiruri mbo kwina magitaria kana challenges mutaro kurukaira Yes. ija zai kumuno kutaguga ja murimi ukurukirite kiruri mbo bwaku bwa greenhouse. Kirio urimi bubu kwanza za kimera giki ni approve ya challenge ithatu mpumbite gukonka. Na challenge ici ithatu imwe ni ka pest twitaga tuta absoluta. Oh, tuta kote tuta te ka speaker ka rumbo. Ali ni kakari karabuti akakuri. Kietagwa tuta absoluta ni chonko. Lakini naza kezire na mubiashara omwe wakamatire nyanya etwamucai. Nandi kakuma nyanya ne ciawe antu bauga kamucai. Egetagwa kamucai. Konera rietu au. Kwa bara bainge naza kisungu kiarema pageta kamucai. Kandi no iu challenge imwe. Na mtu akomba kumenya ule gukara iki develop nombaga kuthiria katiti kare. Challenge ijire kwena gintu twitaga nematodes. Nematodes nio affectaga mirine. Na ukamenya kimera gikugwatwo ina nematodes lile ita matunda ikiita matunda nontu iria kwenda kuria bwega. Nematodes nacio ciemerine ikarigiria irio bitireitie. Kwa uguo kuwe kakimera ukona kiambiria kuthinka muthenya igi kuthinka utuku nuntu gukugia kapio kigokira muisone kokona kioma. Ewi challenge ijirira mpumbeta ku encounter na so far ndomba kuga ndi kumikonka ndi gumishinda ubona ayo ukonka ijire na kinya ithatu no mikonkete bene ithatu niyo kwena murimo jongi naju jumaga mithetune cukagwata kinyanya kimera na mwanka cukomba kumienya gitunda na kajuriga iria still kimera gitira kuciembi irio bwega ju ukajumenyera nagiga stem mithetune nandi kumara muthetu cukwambia gwikia u ani okambiria nyo itagwa Fusarium wilt kana bacteria wilt. Mirimu eu yo iri ni mwe nyamari araragia arimi mono bakomba kuremwa kurima. Muntu ena nyomba jezi no kona agutanyomba. Na ngaigwa murimo mono. Lakini kinyeu impombeta kumishinda. Yes. Bwana Mutea. Yes. Na ndinkwenda Twitter section inge ya mutaaramu begewe uthondeki na urimi wa greenhouse. Yes. Kwimeba nkuona na ojo thithitie wikirite mati ntandikirite mati mulching. Yes. No mwanko thithirie nyanya gitanda no mwanka nonto kinotegete ugwe imbesa na mbesa ere ku ikauma gitundene kiria kuthongoma gwakio nonto uria kithongi muguri uria nwegi gakucia mbere kwa uguo urenda gitunda kiria kithongoma na kuthongoma gwakio no utandikire mati na gutandikira mati ni jalira mbuga waga mbesa cia kuga kana withirwo tagura kiratati gya gutandikira nonto kiria gigi kiega muno gutandikira ikiratati itunda riria rikimama antu eri mamira mati jaja ikethwa ri mamira karatati aria karatati karia gakomba kurigiria tutiti tutira kuririo lakini mateni aja kachiaraniro tuchiaranaira matena muno ona rija gutethia rukunyia gwita karoje na kuthukia tunda lakini nayo tukwana utererwa rungi tutiti tukambirio kuriro tuciaranireo kuna ija muri no monko no umebwa kila kitu wethera wize kenda mbokario rimbo na ukethirwa tukumenyerera urimi bwa kwangamisa bangi bagitendeka no kwangamika ukoria ni ate imbi na thina yes na mwicha kuna nde chietete kureya burumu ngachitie goro kana kuroka igite itegete kuraja nyanya zeze iendeleaga gwite gikuraga kwina tugeje ya kinya waye ni aja nonto ndarega kumisupport kinyaza ntena murigi jo gwitiria goro ti sawa sawa ko nonto murigi jo injogerete ndiguru ndeka kamutine munterete ndeja nki ndairai nyanya kamurigi ne karia igitia
pole pole utikuona jeje ore kari Eh. na imbu ilikuja nkamendera ariko Eh. nkamendera au Eh. ikethirwa yoyo ngwa itigo strain itikuigwa ino rito bumi no Okay. akinyaza nkaogora murigi jojo ite akinyaza miogore minike mimama mamie Eh. nande antu empogeraza murigi jojo yotio kinyaza mpongere Oh eh. mpogere ariko Iketum tanye na nyanya beji onde o iketumira ndo kuona ichi ma music yetu ino sababu. yes nyanya jeje nkamirungika womba gutirima inare already na meri iyo ithatu womba gutirima ina mita ithatu woni ndiakue mita igiri na ndi mita ithatu tikwana ngukuruka kiratati kono mwanka tumire mbinu iriko yes kendo kethere nyakue. yes Okay. tiko kethaki kinyankiugira nkienda nkomba kugira na kumonita ara nkuthithia atia ara nkuona no mwanka kwa nyombe ure na mwanki hatugwita roya na mwanki na mwanki jo ko murimi na ijuju na mwanki jo ijuju muthongi mono gikimera ya giki okay kuna ndira we gukuno kathithi no kamenya we withithi na ntu pambecha bas wono kitaro ya ukamanya mbesa ikaringa bali nderengi migambo eku kire muntu uro kwenda kwambiria uri mbobo greenhouse yes tukirikiria woni burande ngienda kuga kire murimi ukuthugania kurima greenhouse ukathunguthira mbere nontu kuona bange baka na barima ambo menye challenges ile ilio ni iriko no gachiumba na njira iriko bwaja ire kando na challenges no mwanka umenye muthetuju waku jukaria atia irio bire kimera kiendete jwe nabyo kana kwe mirimo iria ya mithetu iri ari okwenda gwaka greenhouse bongi no mwanka withiro wina antu komba kuona roje nonto kulima na greenhouse kwithirwo tina roje na roje rwe promising kwithirwo kuoneka womba gukuruka ukaigwa etura yebori wikire mbesa zaiji ngiri magana jathatu ngiri magana jana na ichoke chitonyeri nyene womba kuigwa utachora kai kiongo kia thungu nonto gutambesa lakini wewe unabu utigendo kiomba kule wow ibaga sana mutegere wero TV nuntu bagwita na mbere gutegera mubango joja murimi sharoko kenda cyo kuthomithia mantu jege witi na mbere kirori mbwaku atonoka kidogo lakini tuichoka tugachokera na mutaaramu wegie urimbo bwa greenhouse amone tuthomithia niki tugutumira drip irrigation ugeta kuraja ibaga sana mutegere wero TV tuguchokera kaire twitete na mbere na mubango jwa murimi sharuruku ngakwira kirutira kira giguku lakini mbere roi murimi kirutira kya mbecha Bwana Eric karibu sana ke mubango jwa murimi sharuruku nzuri sana ibaga nuntu bo turiongera na muno twino nyonteru muno bakumenya uri mbobo wa greenhouse nande mbere matwire Eric no oni bitwa mbetawa Eric Mwenda kana baingi bambije Mwenda Kathia betho ande mutaramu wa mantu jorimi Mwenda Kathia betho ande mutaramu wa mantu jorimi na betho ande miruiji yetu kiritana arimbetu kenda tukiria mugongo jetu jorimi kirambo mbakuga Mwenda kana Mwenda Kathia ethagirwa ari ruterero urimi iratwitaga agronomy na ituje kutha kwina technology dene urimi na ndi technology mweri mbere ni iji na ndi greenhouse ne tutere mantu ja maingi tukaria na ndi urimi bwa greenhouse no ntu technology na kinde ne greenhouse itothoga twina sizes ingi cha wakibwa greenhouse kwina karaka nini ka 18 by 15 ka 18 by 24 na 18 by 30 na ndogo utegera ja greenhouse ije bwana mutea ni wali bwa mita inyanya na wali bwa mita 30 na ndogo utegera ojo wakwirire greenhouse ije ni ka space ka 240 meters okay othima 240 meters mndajo waku igantuka kanini mono less than israitere ambava haitha kuna ara nande ikuga nara ngwaka greenhouse yakono mwanka bithembi je size mndajo kwa kenda menya ora itukwenda tu inobatero ije uraje ibongana
no ntungiri no zetu hata kwira orenda gwaka 80 by 30 irazima mndajo waku yo no raja ba 30 meters kenda omba kunganira au bwega kuna nde unire nde muri mndeza kukuliongera ja mutaramu ndakwira inkwenda gwakirwa greenhouse no monka kwira ni mera bingana ngekira ki ulimbuba. Okay, uratwiraga murimi itwendaga murimi mbere eta ku gwaka greenhouse itumuria biura bibingema na itumwiraga no kinyethirwe emenyaga egwate information kindene uri mbwangi greenhouse i technology by itself ojora mbugire mwambirio na technology eji no kinya ueta kwa miambirio tambite kumenya principles kana basic principles ya chibatere chiethiro chirio ugokura na ni donkuga bwa mbere makiro batero thithie no batere wije ndeta gwaka greenhouse ikimeragi kungekira ndene greenhouse na greenhouse no nto ia investment venture kana ina mbecha chiregurore kwambiria kurima no kinya wambe umenyike mare kungeta gwikiro kenda no umba kuthithia atia umba ku pay back your period kire economics yugaga investment iro ka thithia no ithwe na a shorter payback period na payback period yengina usijeje tugai one season ketha season yemwe ukumba ku pay back the investment capital na the investment to viable lakini watu ekega payback with a long period ewe te viable na niga tukuga no kinya murimi amenyikiro pere kugagekira u na kimera kira wetawekira nene nginozi no muno twiraga murimi inyanya no in a high invest no ntunio inambio rate of return ire iguru ko kwina imera mwanya bire mawakina kira kibateregitire kabisa buru ni nyanya number 2 ni pilipilio number 3 tukeja tukathithia gintu ja cucumber na u angi lettuce imera biyo byo profitable than in greenhouse although itwandaga gitunguru na gitunguru itho iga rotation program no ntuikia meri 3 na ikaro ugekira meri 3 athira uite rotate na ndi rotation program ire kenda omba kunokia muthetu nontu muthetu ja kumenyera kimera kia muthemba jumwe muthetu wa guju kambira kuthuka na nya ugwambiri ukambira kuona jaka jangi no cie kwethuka na wikireta ngiri magana jana ya nthiguru ya kuoja kure ni asara ko ino ndo tukuga tukathithia rotation program na kimera kiraika kimera kingi kenda muthetu jumba kenda muthetu jumba ku rejuvenated kenda tumba kuanda kimera kingi. Bwana Eric niki mbati kuthithia ulimbwa greenhouse kitumi kiro batero ithio ulimbwa greenhouse ngutikia urambo mbocho kiroge yaku no nguchokera nzira ndakwatha iyaja greenhouse nithagirwa ina gintu kira tugaga you can produce throughout the year kana wetako kona ntu abaingi bandaga nyanya rira dry spell nyanya tukwanda ome bandaga ria kwarite nukumenya niki no ntu ria kwarite gutena mbure nyingi na no mirimo etingi nukungwata na ndete ari mathai gutethi theboro utikura atetumira ndawa nyingi kugira mbio mirimo ja mpio na gwa mirimo ria gwacocetwa na mathangu na ndi ukaya kwethirwa indene greenhouse throughout the year karima no ntu protected production kana greenhouse tuga protected horticulture kana ikinyomba gyaki igi protect from vagaries of weather ijamburo tukugira frost and water view so ukayotegera ndene greenhouse uria wekira kimera gyaku aja ndene ugwe January mwanka December ukathoena kimera na ndiko ikuga greenhouse yaka wakenda wingata tumundu toimera na gintu kingi kira mbomba kuuga greenhouse iuretherwe kali no tutuge protected na nichokaga ikareta riua kana igokiria temperatures nkurukira chire ome for example ugeoteka thaithi mwe kwitha ina current ina temperature up igakuonia home i 20 maybe 21 lakini andene greenhouse ugatega ni maybe 23 rise temperature na ingana na ijiri temperature uji chijiri chaitie ijiri no uye gutetheria kimera kumbio ku photosynthesis kana kukuria kuthithia irio na no kimera gikumatuka haraka ikiro ntu ukigwo ndene greenhouse uga shorten production period by slightly a month. For example nyanya ukameanda naru uga transplant naru we assure ntuko 21 ntuko emini wathiria 2.5 months ukethirwo uguketha itunda rya mbere. That means na home twetaga 3 months to 3.5 months. Otuwara ndo go shorten by that to by 15 to 30 days. So na nde temperature ni kuongereka ndene greenhouse nika tuma kimera gya kura very fast. Na towa ni protected. Bura ikaja kura ite ura kimera. I have gintu kingi to control pests and diseases is very easy. Nonto rero kugira uriugira oteto mnyoto kuburuka ome. Kwa urumba gutura tunde ajo orimwe
kintu kiu ni ndio batero menyere arafu kintu kingi ne greenhouse you can also ira tutaga relay production relay production for example no kuona mutea andite greenhouse yo yombe ore mwe lakini omba kwithirwa no ntu kwina period ira chende monga tuga nyanya ithagirwa ire peak for example ire peak mweri jwa June July iro kirumba kwithirwa kiuma 60 65 ko murimi na batutai ko na niko kutara isabura to kwekari savia thoko rira kanda na nikyo twiraga murimi omba kwithirwa na kwenda kwanda through the year ende antwana greenhouse yonde akathithia nasari ya tombendi twiri akanda mweri jwa thira jumwe akathithia nasari ya tombendi twiri so throughout the year ukethirwa no andite lakini tegwa achieve maturity at the same time no kuona for example January nyanya rari chiringi 2015 akethirwa January na aranyanya kenda 15 February raitirie ya kinya 30 thai turi March ina 40 kinya June ukuona ora demand gweta no demand eta gita ya ora mwaka jo gweta na ndiro iu ni advantage yenge greenhouse omba kulire planting dates na ngateka mwakire jo nyombeji ni nyombe greenhouse ya urimi wa greenhouse ibati kuthira yaki nyombeje kulingana urotara mbugaga na kibuthongi no ntukira tutaka mono ria greenhouse yego wakwa tutakaga orientation ya riua kana uria riua rikuma no ari kuthwa tugaga riua rithwaga kuma tutume gichonko east to west riumaga east to west ogo kona riuma east and to west no ure ketari kurukaga kenda rio mbako wa kimera giaku uniform light arafu gintu kingi ni tethairia free flow of the air no ntunara boga iti niku ruo rukuma kenda rukuruka ruikuru climate ruikuru greenhouse ruge expert ruo rwae na murutera arafu gintu kingi ni karatati kara witete gutumira wi murimi on greenhouse no kinya wa understand karatasi kari injoni yeku no tuketherwa ga treat ne ratwitaga UV light na UV light iwe ketherwa eteo umenye inyomwiri karatasi inyomwiri inyomba waka lakini gikimera otiguta gikaita mathangu na gitera lakini era orere gwikira mbio itunda no ntu ruo rwa rubate rutonye kenda rutethereria transformation ya itunda era otu itunda ruteo na nde irongo kuwa ngekwira irazimota utegerwo karatati karakaba kabatere ninkona bana mutea karatati kare kiretaje kathongi muno na igakureta ruo rwa rubateri na ikyo kona kimera kithongi uju kuna ndege kwikira tasi kya guntu kulingana na guntu kurokuri kya area arafu gintu kingiro bateri omenye ndera ruo rukumira na ndera ruo rukwambiria na ndera rukuthirira ubatero gwekira ira twitaga insect net iro ne gutethereria ruo rukuruka endo tika bitika ga tonya no tukona net twita optinet ithakirwa ina 150 degrees mesh 150 degrees net ure thima in terms of mesh kana ka kutho size na ndi no ntuiga kutho na ketho yega square na ndike tawa mesh na ndo mesh ibaterere 150% degree 150% kienda uraga akurukia ruo endo tika nyokombo kuruka na murimi na ndi kwima thina jara kurukaira muno na jara tukwaritia mutea na kurukaira challenges nyingi muno kiurimi nuntu muno mbithire tumirimo na tuviti na ata murimi omba gukopa no rimbo na akona baita urampomba kuga kiri urimi ija mwana era gwachiara kwechindano ile akurukaira kamuntu akenda atomba kuthithia atia atomba kuja kuthukirwa mirimo era itherwa ire atari no kubatere gikimera na tugaga prevention is better than cure kurigiri kuko gankurukie kuja kwa na ndingiri no zirero orikirio meandara ya mbere itodora tuije kwina common pest chia nyanya na mono thini na chithwa chicken greenhouse na ndi murimi abaterie akambaniria na kwambira ku prevent tuminyo tu kuma nini kiri ntukwira ongo ya mbere ya ndire no tukeya kuria bwana mute antukwira ya ndire greenhouse na meyaga aciandikire no te ntukwikurukaga atitogete kurukire atikurukite ku ategora ikwenderea na kendomba kumeima thina jeku kinyomwira kiri agronomy kana horticulture tugaga ituthia yangi tuta scouting igukuruka rukire nene greenhouse yeku ugagitanirwa atega kimero agikumbiebu for example kene kenini ugetoka kunura mathangu uju ugatega rungu kethira kwina to half inch ugatega iguru kona kethira kweno leaf mine rumite
kenda omba kurigira thine uko wambaniria na wethwa no gutaga thine no chinenkera ndawa ere bateria no ndawa chiro no tubona muteana iji na bado tura tarami to kubaritana ndawa nyingi mono agethero agitumera ndawa ere bateria gikinyo kiru na komba kwebanira kyo the same case na mirimo na nutrition no nto kemera warigiria kinyinyo aki waraga kurigira murimo uri atari warigira murimo na kinyinyo uraga gutegera manto ja nutrition uri atari ne kwa irazima into bibyo bitatu biandamane na ingwetekia bwana mutarero kugira wetherwa kiwiri gyaku ikamataki na ndawa ya manginyo kwi na ndawa ya mbio na kwi na ndawa ya mbio na kwina folia kenda omba kumenyera kimera gyaku bunge bomba kugweta me kwethera kwina system iji mbonere bona mutea athithetie system iji nyanya ngiri no situgire ni karaga mieri 8 na nyanya iji urekari no kuona orende ni kurukira oraja bwakwa na rire ikinyire antu aja ugo tumba kumiugira na no kwenda ku make sure gukaranio mieri ira tugire na inana iro na ndu kuona bona mutea mwambirio buruburu kimya kia biere atrans kinya kia mbera transplant iramba na ire na system ye gwikira mirigito meta tracing na irazima athithio kienda kimera kia kiumba kwambirwa gutrainwa kirigi kianake mutejoka ijokoro tumba ku yaba jogo mwanake tujukumagirwa jo mwanake so nande wamba na iria kio ugaki orientate gigakura kimenya mbatere ngitaga uyu kwa inya ya kinya stem kinya gurwa bona mute akugogora we ni kandi gurwa kiendo theka uju plant yu ambira komedithio no tunemenyerie utemiuna lakini ya gwetera komedithio we kuri umenye uri atarine na ni numbumba kugo u kimenyera bona mutea yes uringenda kuria mutaramu kiure kiriku ndingienda kuria kiure kimwe no mbuthe ndina chama ingi lakini kimwe very specific ukiaria ndaigwa uga mantu ja UV rays kana werubura bwa riua na kiratati igikuringana ina mtu agwaka ikumanisha nande ntumba gwita kugura kiratati kiri andu kenyo ou ntiarije na mutaramu kenda tumenya kumanisha kwina kiratati kia guntu gwa mpio na kwa riua muntu agakimenya atia mwanya ukyo na uri okugura kiratati etita gwaka na ara kwa riua na ndi no tingwitikia riro guraga no chwire mutaramu na akweresera baraba kwenda kugura kana inyago no ntimbije bia nyomuri mbuba kuno ntwambire 2013 ingwitikia ibo kuonerete mazao na ronda gwikira kingi kwa no ndi no uncho kambira nenda gwaka nkamenya inari nkamenya nari gwa mpio ngakwira kiratati kia nari giki na giki tugwatanira au na inkuona no thithete right choice I think no kwaria mugoyojo mwaga muno nto ije ko thomete maindia kwa oni inkuthugania gwikira nenge na I think ndiaja ngaka nyomba uinya ithano wimbeche ndina ja ugo oni kinyamane jomba abe jogo chaba kwa ru anga tweka boss yo abe ya rocho uba kwa ru na ikumberencha no nto already inkugwata tio yes into kingira ugaende kuja kurirwa ni moching kana gutandikira ukona plant ije tugire no kinya itrino kende kara meri we na tugira no kinya ithirwe gitanda kiria ka mamagira nkuona gatanda ikaririto gataramu no ntwarithithia kimurimi we conventional way yes wena ije moching ne batere didwe na karaje nyara ndathoma nyane mbere mbita nkunuru akiri githomo bibie guru twaithia moching na primary school na mbio na marate no kuigwa akira na ije weta school ndejire kura matije waja kiretaga mbio tugaga ije omba kuhaba other pests na pest irando kumono mono imight rend spider mite nenge ikange twitaga drips kwina flower drips erije raweka gwithia so ukeja gutegera riria drips endeta na life cycle yo kwerera itawa pupation stage ipupetera muthetune ikagwa muthetune ipupate so wekira mochi yeje plastic elini ya mate nande ukomiakira gatanda ka thongi so at the same time to witu kugira manyoyo drips nada ndegoro ndio no yakwambira kuku kumba arafu land spider my the same so tomba ankumba kuira mutea na rimbangi baraba kulima na babangi bakenda kulima muching to ithia na karatati ka kweturatati turio twina microns ijiri kana wali bwa karatati ka umea gatara in terms of microns
kena micron ya 20 millimeters na 40 millimeters na karatathi kara gatumikara mulching kethagirwa kena rangi njiri kena rangi ya black na iguru silver rangi uchi na gitumi kina gitumi kena chujiri kebatera ruteru morwe black rongi silver rute rirawe itagwo kara rangi ya black igatege iguru itagende iguru ndre kwina silver itage iguru ni gitumi tetuga silver rira wina silver kwerero gwo kugira aja drips afins na water view tukamboro idea ya drips tugege kwenda kumatuka mutetune ikende pipeti na ndi wathwanu ikirite karatathi kara eje gwa muthetu eje gwa kiratati na kiria kiratati kira i silver na silver is very shiny nukuigwa agaka reflector kai ithu metho kare muku ndawera okugira thithia atia igwe giko atumba gwita gathire nukuona iyo ni advantage imwe advantage ingi rira wekira karatathi kana barungu ikageragia commodify muthetu temperatures ya nthi kimera ikagia kamurutira different nukungwata na ikarigiria weeding tugwatanira hau so kwina greenhouse tugatumira karatathi ka black na silver no ntu baitu mbiunda abo gwetera kiruri mbubwa greenhouse nkuona mute kirite me bible twire sababu ya gwikira kuthithia drip irrigation kiri greenhouse na kethira no itumire iri njira gwikira nyandawa yes greenhouse dene greenhouse kimera ikienda ukundwa roji na gikundwa roji gigakundwa nera twitaga method irrigation ya twita drip irrigation niki kimera kiura kiandi nene greenhouse this ika space ga kai sana na tutomba kuja kuwa tukunde na sprinkler no tuitume effect just sprinkler at the same time nyombeje ule kali sprinkler tumba kukundia roji the best way to irrigate nene greenhouse in drip na drip weka bwayo ikakundia roje gitinene kya kimera ara kubaterie na in drip ukomba ku minimize kana ukomba ku economize ki utumiri bwa roji wotho na roji rwaku rukai kana itwitaga tokera muremi no ukakurate roji rwa kimera kiu yaku yekenda kuma mwambira mwanka kirikia kukethwa na ukiumba ukakurate no ukiumba gutumira roji rubwega no through drip wikirite so drip igagutethereria gutumira roji webwega number 2 igakunga inti ki planting onto ituri na space nyire baterie number 3 igagutethereria processing twitaga fertigation ilimegambo ire gichunko fertilizer na irrigation fertilizer ugomba kuthonde na fertilizer for example ira twita soluble suspensions kana ira chiwa very soluble na inkwenda kumigira ikimera na kimera nuje kirija na miromo iri muromo jwa mbere ni kithangu kirukaia na toyuka ya 25% muromo jwa iri miri ya 75% so kadere inkwenda gwikira folia gikimera giki nkaringa through folia na nchoke mbikire through mbio irrigation drip na ngekira drip ngeta njukira rojo rwakwa njukira product jengi twitaga polyfit 19 kana motkey twekira gigitangi rojo rwenywa fertilizer ni gukoroka na umenye thayu ukethirwo utikutumira yewu ukitumira drip tumba kuthithio na ira utagokona nyacha bona mutea urachithongomi no ntu feeding yewe emithithia ari mikira through folia na through mbio miri na drenching irengia kugera ja kudrench thine nematodes kudrench thine fusarium verticillium bacterial root it's very easy with the drip na hey Eric uri nyanyo nterere nuntu utwere nteto chitonyere cha dongo manande angutara ndinga bichunkona ndi thokone na uni nkitherema iki uri mbubwa bwa greenhouse na mantu jama ingi mono tumba kwariria ki greenhouse na ndikwe mugambo jwaku kiri murimi ura kwenda kwambiria cyo muthe twirike mubango jo murimi charuko ura kwenda kwambiria ndakuromba na gitio touga mbere inyamo matukio rwiro Usain Bolt akiambira guchinda 100 meters ambite gwititha na aramba kuthithia mazoezi nago yo murimi kenda okaraja mutea irasi mothithia mazoezi jeku chwa mto ja mutea chwa mto ja oni wambe utwira no kwenda urimbo wa greenhouse tukarende guru nkuthomithia umenye nkwira challenges ya chiwa chirio je agweta tu absolute urachumba manenjwa bacteria wote uromba ko manenjwa fusarium wote uromba ko manenjwa no uratomba ko manenje ne mantonzi no ti problem nyachio ukara wena information no menye ontu weta kuthithia bukombekana inde wata kwambiria no ntubangi bakuthithia ntuko chiathira uma 2012 mwanka 2013 14 greenhouse irari like fashion
jogategera fashion nguye kaumira na arua mtu onde no mamatokira nginozi irari fashion lakini thai antu matokara ambikire nginozi no antu bondi bagwikira lakini bateko na understand uri mbura imbio i technology so na ndiro nkunda kwera murimi ukamatokira uri mbwa nginozi za fashion kana onto bobunde okathithia jafa the fashion no onto wekira chiringi ekuemwe obatere waita chiringi emwe obatere chiringi 3 4 5 gwitia so no kinya otochu urampomba kwera murimi uroroganda kwambiria amake sure akogwata expert kana inyancho ndini muoni ora gwitaga na enda to ya turiunga kirindi farmer kana opinion farmer kana farmer with a success story ya kimutea athome one kintu kingira mbomba kwira murimi ura wina greenhouse akuigwa je kombo mita kana oro mitere na tuchwe tukuoni ora manto jetaga ukarusi hope tafadhali no to rusi hope mbechira wekire ndiguro ikaura na ikyo ndo turotke na tubutethia amona weru TV no tunukuona weru TV gintu giki ure kubutethia kabisa ge kuburitana ne kaburetera manto jaja ugo karigitine gya kunyomba ukathoma no kerewa ibwe gabona kome ibwe sana mutegeire weru TV na uno tugukinya muthia jwa mubango jojo murimi cararuku mwanga kiume kiu kingi ugwatanirite na oni kome kinywa tukomba kuthoma manto za maingi jege uri mweti na mbere na wenda kwaraniri natwe aranira tu gukurukira namba SMS ira ni 40321 kana gukurukira Facebook @werutv, Instagram @werutv na Twitter @werutv. Murimi kirurimi bwaku bwa greenhouse menyatiri greenhouse nganirite ya onene bwa 30 meter wita 8 meters ikamataga nyanya itina magana kenda na o kinyanya kikwejaga kilo 15 nyuma ya mieri 8 iria kimera kiu kithero kigitaga matunda jaja ya nyanya na kiri maguri ja thoko ukigurairwa na maguri ja nthiguruburu tani 14 ukigurairwa na chiringi 30 o kilo ugachionera chiringi 200 kiri urimi bwaku bwa nyanya cia greenhouse.